från cockpit och vi har fått syn på Oslo. Vi landar om 10 minuter. Förbättring istället för att döda säkerhetsspänn. Framkontrollerad all elektronisk utrustning är avstängd. Tillfället är plus 1 grad och vi önskar er en härlig dag i Oslo, tack. Ladies and gentlemen, in from the cockpit we have the airport inside. Estimate to land 10 minutes from now, so please check that you have your seatbelts fastened and that all electrical equipment is shut off. The weather is nice. Right now it's plus 1 degrees and we wish you all a nice day. Så kan vi byde velkommen til Oslo og Gardermoen Lufthavn. Af sikkerhedsmæssige årsager, så skal vi bede dem om at blive siddende lidt nu, med sikkerhedsspændet fastspændt og holde midtergangen og nedgangen fri fra håndbagage samt sikkerhedstæt mobiltelefoner ind til skinnet med sikkerhedsspændet over er blevet slukket. I besætningen vil overgive en ny turmessedag, og vi ser frem til udbyggekort for snart igen hos SAS og Starlines. Vi ser farvel, tak og på gensyn. Hej. Ja. Passagererne Grigori Goldensvoj, Kajsa Jansson, Tiana Bejovic.